Hasteni joto lukurok no wilau khuluma yapharo sini TTAADC no prai 4 bosorong wi lukurok Maharaja ni tuidul mongbai je jeng TTAADC chalok tongman no logeroi tongbai mani bagui joto no kha kaham tei khuluma yapharo Blaikhe hambai jeng last foreign half year ro jeng chini TTAADC chini limited fund ni bisingo phano jeng lukurok ni bagui je samung kaham tangnani nei chatiok mani bisingo lukurok nognai ja omhai jeng samung tangui maman no nirong no saikana rawano chini industries department chini jubogrok ni income generate khaina ni bagui jeng borok no 600 e-auto jeng borok no distribution khaika je tiprasa bekar tongnai jodi auto salawui income khaine hinai wan somnai no borok no jeng online registration khairogui Gramin Bank by tie-up khaiwi e-auto jeng distribution rawi rokha beskango besini tipraham scheme bahai chalok khaijengnai tipraham scheme ni bisingtei no borok no low rate of interest by jeta phataro nangna hangke 14% 12% oma haike rate of interest maro heba chini oro TTAADC jeng grantor bunangya low rate of interest by jeng borok no rokha only 6% bahaike backend subsidy bo jeng borok no 75000 ojak borok ni bang insurance with facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hingke boni family o jate o recovery khaina ni bagai problem ngya na tei bono wasoi no jeng borok no insurance bo credit insurance khairojak je beneficiary thei thangkha hingke kono karone accident ngoi thei thangkha hingke bo automatically recover ngoi thanai oma haike jeng khaika nge boni sara bo jeng khuteng chini traditional dresses no jeng promote khaina ni bangoi jeng jotong saimano chini tiprasa ek somoy o agotala thangai rignai kangoi guri khangke saksa no blai lachi jago heba maharaj phaimani yagulo jeng chini tiprasa ni traditional dress no jeng jebabe promote khaina ni bagoi chatio kha amotabo sudu chini tiprasa ni bisingo simiya doni koboni dofani bredogbo chini rignai no risa no kanoi mosangjagoi matongjak baikha amo maharaj ni wansongoi bane possible ngo hingke jeng joto ADC village no equal portion khai chini rignai snana ni bagoi khuteng bakha ulobo continue tongnai bai kene chini health sector chini limited fund jotono saimano hiaba jeng hospital jeng tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost paina ni phaijing thang tongo 150 bedded hospital completing thanai sakham chini bagoi bilaikhe chini tiprahai hasteo ব্যবস্থা kaham khaini ni nango bono saktharin ni bono naharoino sakhamno jeng nojor rokha haike hospital jeng kaisa kaham snana ni chini imang bubagra ni imang mo fulfill na nai tongo bahaike no jeng mobile medical unit jeta kami am chaini lukurok healthcare ni beparo mung sa saimeya borono jeng healthcare facility tei awareness rona ni bagoi mobile medical unit jeng 6ta chalok khai hasteni thung am sayo borokno medical test check up khairoi almost mane 6000 ni above lukurokno jeng medical free check up khaika bai kene operation behain last 2 year of free operation jeng orani o chini kherangba hospital lo khairoi komse kom 2000 ni above jeng operation pairokha nini gallbladder stone hondi nini tamasne tumor hondi bahairok blai kirma sungsa rogirok operation khaijagoi success ngoi thangbaikha bahaikene jeng tamasne chikon mane chini bikra family tongnai bahairokno masing jorao rikutung blanket jeng borono blanket bo jeng distribution khaika nge oma haikene
sini Industries Department, Tribal Welfare Department, amage jotono janja department ni sung yapre sewi khaimani haike Education Department obo sung B.Ed training ronani bagui. Bosobno sung posijona sung B.Ed training ni sponsorship bu rawai tong borokno. Ta bwskango bu rojawai tongnai rojawai no thangnai amhaike scheme sanajak jate chini tiprasa je tamo chinai B.Ed porenani scope maya donation roi maya rang poloya amhaike tongnai ro boroni je mane low income group rokno sung selection khaiwi borokno chini Education Department ni hoite ek phai haite oneno jagao sung sponsor roi borno pore roi tongmani bobo chini oro among yapri seja thik bai khene hompo school sung jotono saimana asuk aigini chalok hompo school asuk demand kore kyaba sung tipramotha maharaj netrite phaimani yagolok hompo school blai demand bari thangka hostel ni intake capacity onek kobang bari roi ma thangka agi jeta girls 200 boys 200 ke tongmani sung phaimani yagolono borone intake capacity bari roi hostel obo sung 700 jona intake capacity bari roi borono facility roi tongka ke chini bikra ro ঠিক আছে পাহাড়নি বড় রক যত লেখা পড়ানি বাগৈ আছে সেবমাই আফানো जों हमपैहाय हस्टेल जों क्रिएट खायो सुजुग रनानि जातियखा थिग बाहायके जोंनि PWD डिपार्टमेंट नि हयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंबानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा अलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि ओ 7टा अलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायना स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों TTAADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राई रनो स्पेशली यंग जनरेशन रो जारा फुटबल बाय थंथंनाय रनो बरनो प्रमोट खायनानि बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्तेव अम हायके पहिला जोंनि TTAADC नो इवेंट कटर खायो जों TTAADC सुपर लीग खायलायमाखा बनिया गलो जों TTAADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायबै जारा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनानि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रोजानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जारा सिजाया जे जोंनि ट्राइ टेलेन्ट तंनाय रनो बरनो नायतोय तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नोखा बरक जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रक ताबो बरनि केरियार सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बरक इनभाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बसकाङो खनारावै बरनि केरियार न सनानानि बावै केरियार आगवै दङ अमसों नोखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनानि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरैमाखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुरक वानसयमाया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खायबै चिनि कल्चर न फनोवै मानाय हने जों जतन साइमाना चिनि त्रिपुरानि रूल खायजाक करिनि बागै टैक्सेशन अंथों दिनै जेकुनु एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि TTAADC जों फाइमानि सकां नोगजागै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा दिनै टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो ADC विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता ADC विलेज इलेक्शन खायके vote ungu chini ADC amsayo kintu counting hall ungu nini ADC bayre non ADC area wo ge onek somoy chini Tripurasani dominate area angya hingke aro jagao dispute ungu nini kok banglayo hani bangui chung TTAADC one sokha jehetu ADC village committee mane chini Tripurasani bangui singke Tripurasani bisingo no
आमसाय बिसिङावनो लेखावानिबो ओंथों हाय होनो जों दिप्रासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउन्टिं हल खायनायनि बाहायराव मा खायनाय होनो बाहाय बिलावबो जों सोनावै पास खायखा थिग बाहायखौनो जोंनि आईसी डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंटनि जों मिलौयै जोंनि कालचार जोंनि हिस्टोरिकल मनुमेन्ट जों गोबां आइडेन्टिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनो नांगौ वानसौयैनो जों जागा जागाव जोंनि महाराजा बी विक्रम निनि तामसनाय एस डी बर्मन बाहाय स्टेचु रक जों सोनावै जोंनि खमलं पार्कआवबो ताबक सोनाजा दङ और लामारावबो जोंनि खमलं लामायावबो दङ निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामसनाय बी चंद्र मनुव महाराजा बी चंद्र मानिक अमहायरक जों स्टेचु तावै जोंनि हिस्टोरी न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ जोंनि टूरिज्म जों ब्लैक जोंनि हास्टेआव डेभलप खायनो नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनाग्रेट खायखा महाराजनि याखै नॉर्थ ईस्ट नि जतनिसाय माने नायथपक दै कुसुपक जोंनि वाटर फाउंटेन महाराजानि सागथार मुंबायनो जों एनएचसीआव रिसेंटली ताबक जों TTAADC नि भवन जों शिलंआव खायनो होनो लंग टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेंटली ताबक सेंसन होखा आसा खायबो जों शिलंआव जागाराव क्लियरेंस जों थांखांखे फान्ड सेंसन होपायजों अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों TTAADC भवनावबो सामों तांमानाय जों 5 करोड़ नि सिमे बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानि अमाहायके जों जोंनि प्रासानो जाते फातार हास्टेआवबो फरेनानि मेडिकल ट्रिटमेन्टनि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बाहायकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुप नि होटेल मैनेजमेंट जों सोनावै दङ ताबो और जागा जोंनि खमलं तामसनाय नारवाय दं थाइ जेता दं माने आरो जागा होटेल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलगनायनि बागै ताबक सामों स्टार्टिं दङ